yacimiento de hace más de un siglo, en el que los cerezos cubrían las laderas del valle. El terreno no era el más propicio para el cultivo. Sin embargo, los cerezos ocuparon un lugar muy importante para el sustento de muchas familias. A primeros de junio es el tiempo de recoger las cerezas. A golpe de barrenas y cargas de dinamita se arrancaba el hierro de las entrañas de la tierra. Desde las minas de Polveros, las Teresas, las Julianas y de Rábano bajaban por los planos inclinados el preciado mineral para llegar hasta Luchana, para iniciar un largo viaje hacia el mar. Hogeita hamar urteak zebiltzan, garai zailak ziren. Nire senarrarekin eta nire bi senarabekin La Quebranta etxean bizi nintzen. Denek Lasastres izenez ezagutzen ninduten. Oso gaztetatik ikasi nuen ofizioa. Gereziz inguratuta hasi nintzen. Nire bizitzaren parte ziren. Beraz, egun batean, segurua beste lagunekin eta auzoko batzuekin batera, ustaren bilketa ospatzeko erromeria antolatu nuen. Ekaineko igande hartan, nire asto zaharrarekin, fruito gorriaz bete-betetako saskiekin jaitzi nintzen. Errekatzeko plaza, Gereziaren lehenengo jaiaren lekukoa izan zen. Horrela hasi zen dena. Gerizonekin batera geure historiaren parte dira, eta urtero jai honetan gogoratzen dugu. Errekatzoko landatarra, nekazaritza eta beltzaintza, ura eta burdinalak. Mea ustiategi handietako errekatzo gogoratzen dugu. Siderurgiako industria Bizkaiko labe garaiekin buruan hasten zen, eta errekatzoko auzotarrak lantegi hauetan lan egiten hasi ziren.